نوچان دمجمیر شش جارکی مجوره پیشکش بکن همیش سر نوچان دست پی بکن. عثمان اوجلان راگهاند به صدما پیاده کردستان سوریه و راستی ایرشک مترسیدار وره. سیاستمدار چالاکوان نویسکار دبینن نابه پیاده به تک آلیبون دانستاندنا لسر دوزا کردی لسوریه بکه هنجی دبیجن پیاده تنی آلاوه. رژیم اسد ایرش و لبو تفگر و آمادکاری انخواه لسر ادلبه گرتر کرنه و هشمارک دبرجی آرمانج کرنه. هیومن رایتس واتش دبیجه پشتوانیا ولاد روسیه و سینه جبو اسد ناهیله دوسیه سوریه وره و گوهستن جبو دادگاه ناف دولتی. دوباره سلام. آگرک به گنده گردای عفرین یکتو گلک زیان گهشتنه دارین چیای گند. دریاوی پارچه ویدیو را امی زیان گهشتنه دارین گند ببینن. هروها آگرک مزن به ناوند روشنبیری یا باجار قامشلو که تو زیان نمزن رودانه. لگوری آژانس استانای رژیم سوریه کو درنگ شفابوری آگرک مزن به صدمه که نناس به ناوند فرمی روشنبیری یا باجار قامشلو کتیه. ده انجام ده هول سمیناران و هولا پیشانگه هروها هولا شانوی شوتینه و زیان نمادی مزن گهشتنه و ناونده. دیدوان این بویر صدام آگر بدگرین شورتک الکتریکی. مافناس و چالاکوانا کرد زهرا احمد درباره تکیلی و جوینین دناور انجمن سوریه دموکراتیک یا سر به پیاده و رژیم سوریه جبو آرکی وها آخوی او طالبون و نزلالیا لسر جوات ناور انجمن سوریه دموکراتیک و پیاده و رژیم سوریه دوی انجام نه نزلال و ندیار لی بکوین. مافناس و چالاکوانا کرد زهرا احمد درباره تکیلی و جوینین ناور انجمن سوریه دموکراتیک یا سر به پیده و رژیم سوریه جبو آرکی وها آخوی او تحریبون و نزلالی لسر جوات ناور انجمن سوریه دموکراتیک و پیده و رژیم سوریه ده و انجام نه نزلال و نه دیار لیب کوین. زهرای هر وسا گوت هر آلیا کی کردی با دیگل رژیم بکوه دانستاندن و تکیلیان به چاودریه که ناو دولتی و لیوگره که سیاسی کردی ده چه انجامه که باش بدست نهینه و باقک جدست کفتا جدست بده و سازش بکه لسروان. هر وسا زهرا احمد سربار کرو و گوت هر بریارک سیاسی درباری پرسا کردی ده و بریارین آشتی و شرج آلیا کی کرد بتنه و نابه و دی او آلی بر پرسیارتیه که دیروکی هل بگره. لو ماجی لهمبر وان پیشاتین زور و زحمت و چارنویسی و مترسیدار مینا باهوزه که لسر نافچه داتین. دوی گوتاری سیاسی کرد پیدا ببه. و پابندبون بمافی گل کرد بنگاه هر دانستاندنه که به که چه آلیه کردی تیده بجدار ببه. و او یک جی پیدوی به پرین باوری دناور آلین سیاسی کردی ده و او یک جی پیدوی به پرین باوری دناور آلین سیاسی کردی ده دوی و کار لسر بنگه و میکانیزما هبش و پابندبون به سیاست پاراستنا پرسانتوی کردی ببه و ریکفتن و توافق دناور آلین کردی پیدا ببه دور جتک آلی و خسپاندن و دانانا استراتیجی که و خبات کرن جباب دست به اینانا آرمانجین گله کرد. مافناسا کرد زهرا احمد دازانین کو پروژه نتوی بریتیا لحسنایا سیاسی و یاسایی و بروهیوی و مرام گل کرد و مافی وی. چالاکوان و مافناسا کرد زهرا احمد داویا گوتنا خود دازانین دانستاندن درباره یاسای ریوبریا خوجهیل دستور سوریه ده دی چی گارانتی جمافی گل کرد یه روایی را نده. جبر کو پرسا کرد پرسا ملت کی رسنه لسر خاکا خویا دیروکی یا باو کالین خود جین. جدعان علی اندام نونراتیا انجمن اجتماعی کرد لسوریه لحریم کردستان ددما بجداری خود ده پروگرام دیبتا آرکیده دیار کر کو پیاده آماده پیمانی به همو آلیان ربکه جبلی کردان. سیاست پاککی وقت فلسفه تشتكي نتوا كرتي دا تنيا تعدو ظلم وزورا وقهاندي ملتي كرد لحمي بارشي كردستاني تم دستي خود خي دستي
ڕجێ مادە درێیا مخابراتی وارە و جیهازی وای ئەمنی و دەوائرێ ئەمنیدا پەکەکەی علاقەتدارە بە ئەمنێ سووریرە پەکەکەی علاقەتدارە بە ئەمنێ عێراقێرە پەکەکەی علاقەتدارە بە ئەمنێ ئەیرانێرە و هەروەهاژی بە ئەمنێ ترکیرە ئەv منزومە تشتێک پرۆژە وێ داخوازە مافێ کورد تێدەنینە کارێ دەستێ خۆ بخێ دەستێ هەموو کەسیدا ئللا دەستێ جعدا کوردی و تەفگەرا سیاسیا کورد پەکەکەی لە کو دەرێ پەیدا دەبێ لە کو دەرێ خودی نفوزە و خودی ڕۆلە لە وێ دەرێ تەفگەرا سیاسی ji hevketiye و dûrî heve û zêdeyî parçekiye em tihêviya di proja PKK de ji aliyê netewa Kurd ve nabînim ez bi xwe wek insan nabînim got xebat û xizmetê ji bo qediya Kurd û milletê Kurd û dixwazin mafê Kurd parçekî Kurdistanê de cîbicî bikin û bi dest bikin xûwet şuûb û umma demokratiya tiştekî Kurda tê de tune ye Osman Öcalan siyasetmedarê Kurdê Bakurê Kurdistanê ragihand ku bi sedema siyasetên peyadê roj bi roj helwest û rola Kurdan li Rojavayê Kurdistanê lawaz dibe û eger hewl ji bo yekrêziya nava mala Kurdî de neyên dan carenivîsa Rojavayê Kurdistanê bereftarîbûnê diçe û Kurd wê qurbaniyên bêhtir bidin. Siyasetmedarekî Kurdê Bakurê Kurdistanê dibêje ku PYD bi siyaseta xwe Rojavayê Kurdistanê xistiya metirsiyê de eger PYD di vê siyasetê de berdewam bê carenivîsa Qamişloyê weke carenivîsa Efrîn û Kobanê bê. Osman Öcalan siyasetmedarê Kurdê Bakurê Kurdistanê ragihand ku PYD û YPK ku baskên PKK ne li Rojavayê Kurdistanê nikarin xwe û Rojavayê Kurdistanê biparêzin û bi sedema siyasetên PYD ji sê navçeyên Rojavayê Kurdistanê bi tenê yek navçe ya. Herwiha Öcalan dizanîn ku jmareka gelek ji ciwanên Rojavayê Kurdistanê li ser destê PYD hatine kuştin û şehîd bûne û jimareyeke herî gelek ji ciwanên Rojavayê Kurdistanê derketine û li ser welatên herêmî û Yekîtiya Ewropa hatine dabeşkirin û eşkere jî kir ku eger PYD di vê siyasetê de berdewam bê metirsiya êrişê li ser tevahiya Rojavayê Kurdistanê heye. Siyasetmedarê Kurdê Bakurê Kurdistanê dizanîn ku roj bi roj helwest û rol û hejmûna Kurdan li Rojavayê Kurdistanê lawaz dibe eger hewl ji bo yekrêziya navmala Kurdî nêdan carenivîsa Rojavayê Kurdistanê bereftarîbûnê diçe û Kurd wê qurbaniyên bêhtir bidin. Di dawiya gotinên xwe de Osman Öcalan got ku pêwîst e PYD dev ji siyasetên terorkirin, binçavkirin, derkirin û tunekirinê berdê ji ber ku şoreş ji bo bi destxistina mafên gelan dûrin ji van binemeyanîn ku PYD peyraw dike. Abdurrahman gelo endamê Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê di dema bejdariya xwe di programa dîbêta Arkê de ragihand ku PKK û baskê wê li Sûriyê PYD ji alî û welat û aliyên navdewletî ve têne bikaranîn û eşkere kir ku ew bi tenê alavin. Çi qasî em dîsa vegerin li ser vê rêxistinê li ser vê tenzîmê yani xeletîk mezin e em dikevin ê wextê ku em PKK bikin teref PKK ne terefa PKK edata yani çawa jê re bigotin mecbûr tenfîz bike yani çê nabe em li ser rewşa PKK şerh bikin çima vê qebûl dike çima vê qebûl nake û çima çûwê de çima naçewê de xortên Efrînê li Dêrezorê tên kuştin û Efrîn teslîmî Tirka kiriye PKK edata PKK ne terefe heta em bikin mêzînê de muhasebayê bikin wek teref tu jarî ne terefe. Ji aliyê xwe ve Hesen Qasim berdevkê hêzên civaka sivîl li Herêma Kurdistanê ji Arkê diyar kir ku carenivîsa krîza Sûriye û doseya Kurdî bi tenê biriya destûrê ye. يعني مسألة دولي بله سبي يعني مسألة كردي وحل سواء بيجن ولا نبيجن ود خلال دستورها أبغى مسودار روسي دانية نافي شيف لجنة خبراء دانية حتى قبل لجنة شهد بيجي وأج نافك داني نجي بتقدير عام بلكي أوش تمويه بجبر إيمة أدبي جم مسودنها جاهزة وروسا بري صالك بيتر دانية وبالاتفاق حتى خطوط عريض بأمريكا أو دستورة هاني وبي نفذاندن دوي دستوري دي قناعتها مدى تشتم كرداي تيحبن يعني بله. يعني
ويج وضعي ما بخشتر ببي ادبي قي وقتاني جبرق مثلا داتين مثلا جمهوريه السوريه اشتغال عربي هلانينا قضية ملتك كرد ملتك السرعردة خويس زيدي 6 مليون إنسانة تشكيوي تاريخي موجودة يعني مكونك أساس قوميات دوايد بشتي عربي ده مسائل ثقافي وفولكلوري وإلى آخره تيدي بارز نظام مخندي ونخندي مسوداوينا بس ويعني أف بشككي اطمئنان الدماء إنه مسألة من ندستي ندري جيمي دي ندستي بيدي دي يعني د دربارê civînên Encûmena Sûriya Dîmokratîk ya serbipeyadî ve û rejîma Sûriyê nivîskarên Kurd nêrînên xwe ji bo erkê derbirandin. Em ê divê raportî de hindek nêrînan ji we re diyar bikin. Piştî civînên dawî di navbera Encûmena Sûriya Dîmokratîk ya bi ser PYD ve û rejîma Sûriyê gelek nêrînên cuda li ser van civînan hatin holê. Ku hejmarek nivîskarên Kurd li ser van civînan got tar nivîsandin. Nivîskar Ebrahîm Mella Qasim nivîsandiye got ez bawer nakim got rejîma Sûriyê wê danûstandinê li ser tiştekî nû bike. Bi tenê civînên wan li ser rêkeftinên berê ne ku beryara destskirina Kurdistana Sûriyê ji PYD re bû. Ji aliyê xwe ve Şems Anter nivîsandiye got PYD berê xwedaya diyalogê bi rejîmê re tevî got rejîma Sûriyê beryana ha gef li PYD xwaribû eger deverên dibin kontrola xwe de radestî wan neke wê encamên wê gelek xerab bin. Anter herwiha dibêje got di dema ku rejîm di rewşeke xerab de bû bi federalîzmê ji bo Kurdan re razî nebû. Wê çawa niha razî bibe û ew di baştirîn rewş de ye. Nîzar Yusuf got ew jî nivîskar e dibêje got ev danûstandin belkî dirêj bikin û belkî zû xilas bibin jî. Lê bi giştî encamên wê diyar in ji ber ku rejîm ji destpêkê de li deverên Kurdî amade ye. Bi taybet li bajarên Qamişlo û Hesekê. Em hemî dizanin çawa dever hata radestkirin ji bo PYD û niha bû dema vegerandinê. Yusuf herwiha dibêje niha rewş hatiye guhartin ji ber ku hindek hêzên navdewletî hene bandora wan li ser deverê heye û bêguman wê bandoreke mezin li ser van danûstandinan bikin. Ev demeke û danûstandin di navbera Encûmena Sûriya Dîmokratîk ya bi ser PYD ve û rejîma Sûriyê dest pê kiriye. Ji bo guftugokirina pêşroja Kurdistana Sûriyê herwiha vegera rejîma Sûriyê ji bo bajarên Kurdî li Kurdistana Sûriyê. 2 sal li ser şehîdbûna sê ji pêşmergeyên roj re derbas dibin ku şerê rêxistina Daeş ya terorî de şehîd bibûn û di merasîma bi xakspartina şehîd Hebîb Qedrî PYD bêrîziyek li cenazeyê kir û gelek siyasetmedar jî dûî demî de girtin. Di çardehê Heyvetabaxê sala 2016 sê ji pêşmergeyên leşkerê roj di şerê rêxistina Daeş ya terorî de li Eniya Xazir li Herêma Kurdistanê şehîd bûn. Her yek ji şehîd İbrahîm Hemza Ferho ji bajarê Qamişlo, Hebîb Qedrî Mihemed ku ew jî ji bajarê Qamişlo ye, herwiha Saîd İbrahîm Hemza ji gundê Meşûq yê Tirbespiyê di roja yekşemê de li her du eniyên Xazir û Guwêr di şerê rêxistina Daeş ya terorî de şehîd bûn. Di merasîma bi xakspartina şehîd Hebîb Qedrî Mihemed, çekdarên PYD li Rojavayê Kurdistanê bêrêziyek mezin kirin û astangî ji merasîmên pêşwaziya cenazeya şehîd pêşmerge Hebîb Qedrî re çêkirin. Dema derbasbûna cenazeya şehîd Hebîb Qedrî ji dergeha Sêmalka ji bo Rojavayê Kurdistanê di 15 Tabaxa sala 2016 de bi hezaran ji welatiyên Kurd ji Sêmalka ta Qamişlo ji bo pêşwaziyê li cenazeya şehîd ku di ber xaka Kurdistanê û rûmeta Kurdan de şehîd ketiye kom bûn. Lê çekdarên PYD dest bi durustkirina astangiyan kirin û bi şêweyekî istîfzazî rê li ber derbasbûna cenazeyê li devera xana serê yê ser bi dîrîkê ve lê çekdarên PYD dest bi durustkirina astangiyan kirin û bi şêweyekî istîfzazî rê li ber derbasbûna cenazeyê li devera xana serê ya ser bi dîrîka Rojavayê Kurdistanê vekirin û gulle jî bi asmanan ve berdan. Ji ber vê yekê beşdarbûyên cenazeyê li ser milên xwe ew cenaza hilgirtin û gund bi gund ta gihiştin bajarê Qamişlo. Herwa di wê rojê de çekdarên PYD otomobêla ku cenazeya şehîd hildigire revandin. Ji bo wê yekê gelek demijmêran dirêj kirin ta gihiştin Qamişlo. Çekdarên PYD herwiha rê nedan cemawarên girs li gel cenazeya şehîd bimînin. Biriya rêbendên xwe yên ewlakarî li dergehên bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê. Herwiha beşdarbûyên merasîma bi xakspartina cenazeya şehîd pêşmerge rastî gotinên bêrêz hatin û 4 serkirdeyên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di wê demê de hojmarek ji çalakvan û ciwanan û rojnamavanan jî hatin girtin. û piştî merasîmên bi xakspartinê jî hin serkirdeyên Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê jî girtin. Bi dihan jî pêşmergeyên leşkerê roj li Herêma Kurdistanê di şerê rêxistina Daişê û Heşda Şeibî de şehîd bûne û di wan şeran de destanek afirandin û xwe li ser erdê sepandin û çespandin.
Ev çend rojin rejima Esed amadekariya û li vo tevgera xwe derdora parêzgeha Idlibê berfirehtir dike. Hejmarek êrişên jî pêk anîne. Grupên çekdar jî xwe ji bo bersivê amade dikin. Rejima Esed êrişên xwe li gundewarê Idlibê zêde kir û opozisyona Sûriye bi êrişekê bersiv da. Ku rejima Sûriye êrişên xwe li gundewarê Idlibê û Bakurê Hemayê zêde kirin. Herwiha opozisyona Sûriye bi êrişên xwe bersiva rejima Esed da û ziyanên canî û madî rûdan. Li gorî rêxistinên mirovî ku bi sedema êrişên rejîmê bi sedan sivîl ji başûrê Idlibê derbeder bûn û berev devera Efrîna Rojavayê Kurdistanê û sînorê Sûriye û Tirkiye veçûn. Balafirên rejîma Esed bi bermîlên li gundê Êm el Xelaxîl ya li rojhilatê Idlibê û li Bakurê Tehtaya û li Teman'a ya li Bakurê Idlibê kire armanc. Her divê derbarê de rejîma Sûriye bi topavêjan êrişî gundên El Mişerfe û Elwîb de Weltîne, Welxwîn û Sikîk yên li Bakurê Idlibê kire armanc û di encama wan êrîşan de hejmarek ji sivîlan bûne qurbanî û birîndar ketin. Desteya hawarçûnê bangek bi lez ji rêxistinên civaka navdewletî û mirovî kir ku operasyonên leşkerî li deverên kêmkirina asta şer rawestîne. Îro di berbanga sibehê de rejîma Sûriye alavên leşkeriyên giran li rojhilatê bajarokê Ebûcaliye û devera Silomîye bicih kirin. Herwiha topavêjên Rûsî li devera Sikîk û Atşan belav kirin. Rexistina UNICEF ragihand ku milyonek zarok li parêzgeha Idlibê di matirsiyê de ne û bi taybetî piştî gurbona êrişên rejîmê û Rûsyê li ser parêzgehê. û hevpeymana niştîmanî ya opozisyona Sûrî bang li civaka navdewletî kir ku êriş werin rawestandin. Rexistina UNICEF ya neteweniya girtê hoşyariya guhandana metirsî ji bo milyonek zarokên Sûriye li parêzgeha Idlibê da. Ob taybet piştî amadekarî û destpêkirina bombebaran û êrişên ji aliyê rejîma Sûriye û hêzên Rûsyê li ser parêzgehê. Revêberê rexistinê di rojhilata navîn de Xeyret Kalabarî di daxuyaniyekê de tekez kir ku zarokên li parêzgeha Idlibê ku milyonek zarokin di metirsiyê de ne. Ob tenê di çarşoveya sê rojên borî de 28 zarok li Idlibê û li rojhilata Helebê jiyana xwe ji dest dane. û di nav qurbaniyan de 7 kes ji yek malbatê jî hebûn. Kalabarî herwiha dazanîn ku sê navendên tenduristî ku ji aliyê rêxistina UNICEF ya karûbarên zarokan de dihata piştevanî kirin, bi sedema gihandina ziyanê bû wan navendan ji kar hate durxistin ku du navend alîkarî ji jin û zarokan re pêşkêş dikir. Ji aliyê xwe ve hevpeymaniya niştîmanî ya opozisyona Sûriyê ragihand ku her yek ji rejîm û Rûsyê tawanên cengî di derheqê sivîlan de li Idlibê pêktîne. Ku piraniya armançkirina wan hêzan ji avahî û navendên welatiyan e. Ji ber gurbûna êrîşan ser Idlibê hejmarek mezin ji xelkê sivîl bûne qurbanî û jiyana xwe ji dest dan û gelek birîndar ketin û bi hezaran derbeder bûn û koçber bûn. Di raporta neteweniya girtî de hatiye xuyakirin ku neşteciyên Idlibê niha derdora 4 milyon kesin û li gor jêderên xwecihî ku 800,000 di nava kampan de dijîn. Hevpeymaniya niştîmanî ya opozisyona Sûriye bang li civaka navdewletî kir ku rêkarên pêwîst ji bo rawestandina êrîşan ser Idlibê bike. Serokê hikûmeta Lubnanê vegera peywendiyan di navbera Lubnanê û rejîma Esed de red kir û got eger pêkanîna hikûmeta Lubnanê bi vegera peywendiyan ve girêdayî be baştir e ew hikûmet neyê pêkanîn. Saed el Herîrî serokê hikûmeta Lubnanê di lêdwanekî rojnemavanî de ragihand ku pêwîst nake gotûbêjî li ser vegera peywendiyan li gel rejîma Esed were kirin ji ber ku ev babet bi dawî hatiye. Herwiha Herîrî dazanîn ku gelek alî dibêjin ku pêkanîna hikûmeta Lubnanê bi vegera peywendiyan li gel rejîma Esed ve girêdaye lê baştir e hikûmet neyê pêkanîn ji vegera peywendiyan. Rejima Sûriye amadekarî ji bo vekirina dergehê Nasîbiyê Sînorî bi Ordinê re li pêşiya vegera penaberan dike. Ajansa Fermî ya Sûrî sana ragihand ku rejim amadekariyan ji bo vekirina dergehê Nasîb yê Sînorî bi Ordinê re dike, da ku penaber vegerin. Herwiha daxuya kirin ku du nûrîngehên gerok û sê otomobîlên hewarçûnê ji bo pîtiviyên pizîşkî û pîtiviyên xwarinê hatine amadekirin ji aliyê xwe ve. Wezareta Derve ya Ordinê ragihand ku ew li benda nameyekî fermî ji Sûriyê ne ji bo vekirina dergehê Sînorî û vegera tevgera bazirganiyê. Netewên yekgirtî ragihand ku ew ê rê ji bo vegerandina penaberên Sûrî re venakin ji ber ku Sûrî rewşekî ne aramde ye. Komisyarê netewên yekgirtî yê bilind yê karobarên penaberan Filippo Grandi di çarçoveya Kongrerekî Rojnemavanî li Berlînê got ku ew nikarin di vê rewşa metirsîdar ya Sûrî rê ji bo vegerandina penaberan vekin.
گراندی هروها گوت کو 5 میلیون پنابر لولاتین در دورا سوریه هنو نتوین یگرتی نکاره گارانتیا و گراندنا و هجمارا پنابران بده. رخصتنا هیومن رایتس واتش راگهاند کو رژیم اسد دوی صدما کشتنا ولاتین سوری د زندان خود اشکره بکه. رخصتنا هیومن رایتس واتش یا مافی مروان راپورتک بلاف کرد تیدا راگهاند کو دوی رژیم اسد صدما کشتنا به هزاران جوالاتین سوری سیویل د زندان خود اشکره بکه و سربار کرد کو ناب اسد لسر لاپرکی ناو کشتیان رادستی مالباتین وا بکه بیکو برسوا صدما کشتنا وان دیار بکه. رخصتنا مافی مروان ده همان دمی در راگهاند کو هر یک جوالاتی روسیه و صینه بونه صدم کو دوسته سوری نو وگوهستن جبو انجمنا اولهی نافدولتی تا کو تاوان مروویین کو جالی رژیم اسد بهاتنه پیک آنین بخبتن. تماشاوان هجام بهتر لسر روشا سوریه راوسن بتایبتی روشا ادلب و روشا وگرا پنابران میوانداریا فیاض اسماعیل اندام پولیت بیرو پارتی الوحده کریان ها الاستودیو ارکی میوانی ما امام مصطفیات تو بخیر هاتی صافي خديش ابدا باش اگر هم لسر روشا ادلب راوستن چند سیناریو بردستن دنگن هنه دی بیجن کو ترکیه و دف جوان گروپین چکدار اف هف پیمانین و برده و یعنی چه به آلیکاریان جی پشتوانی لشکری ناده کو او گروپ همی ورن کشتن دی ادلب ده تو چی بیجه ما مستعنا تخوناندن ادلب وك امتحانك هيت النقابه روس وتركيا ده ادلب باجار ادلب ده النقابه حرتي انا روس ادلب جي بستني او اختبار النقابه تركي وروسيا او اختيارات قديه وانا مثلا اب شركه برتشبونا كل تركيا دبي اب ليري خد داكتي مثلا بري خد بيا قال لك داكتي اب واتك ذي ضغطك يدكي جبو تنازل السر ادلب بكي ادلب محسومه انما مساله وقتها حتى تركي نزول ببي داك هذاك ادلب تسليم نظام ببي يعني مساله وقت لازم ادلب تسليم ببي انت تبينكو تركيا ويدلب رادست رجيم اسد بك اجباري حتى يعني حتى زفستاني از دبيجم حتى ازاري بري ازاري دو ازاري و تسليم نظام ببي لانه روس وتركي روس وامريكان متفق انه ادلب تسليم نظام بكن باشه واسطه بروژه ترکیه سوریه ده هي بطایبتی باكور سوريا لإدلب لحماي لحلبة أب بروجات تركيا أب مصرفات كل سر سوريا كري أب ويتشاور شو بكري ما مستا أو شارع عفريني أم سير ضب بيجن ده شارع عفريني ده أمريكا بخات طغيانة وبربرية تركي ديكو تشرنجي شو روس وشتو علاقة بروس راتشيكرن وحليفة كي خوي ددي وعلمن ويا حلفناتو يا حليفة كي خوي ددي ودما هاجي العفريني دخست النرازية أمريكا بو أري موافق بو بس اللي دنيري كبتشه همجي وبتشه باوري خواتيني يعني كاتا عفريني ودورا جرابلس وممج وادلب يعني النقابه تركيا وامريكا دا ازمه ثقه تشيبو يعني اريخا صار كري اللي لازمه امريكا اب قوات ردع بك حتى بنا بري تبالي خدي اردوغان بري رئيس مجلس وزراء بو عبد الله جول رئيس بو مصالحي خو اي رئيس هندكن ايوي بيترن دولتي برلماني سراكبور رئيس الجمهوريه صلاحي خو جيب قرانين يعني كي تركيا فقرنا عصر الخلافه العثمانيه واتاتورك وبري اتاتورك عصر الكماليه فقرنا ام سر ادلب راوستن يعني بهتري 4 مليون كاس لادلبنا جوار 4 مليونان بدهان جروبين چکدار هنه او جروبين چکدار همی چکین وان هنه خو آماده دکن جبو شری رژیم اسد بکن شری روسیا بکن تو بینه کو درفت اگل پیشی وان جروبان هيا کو بسر بکبن ناس باورناكم اف ضغطي كوتيس هر تركي وتركي ادلب تنازل ببين نيزك تنازل باف خلكي اف تشتي كنا بلوخات كن جيش الحر مع الاسف نت جيش الحر اف فورا تينا ويراندن يا بنكاسن يعني انا تركي دب جون برده 4 مليون كاسن ولاتي ولا جيش الحر ولاتي ولقال وان چکداران اگر بناب نشانی جواز دانه چکدارن دناب وان در راسته يعني تركي دبي كونها شهر ببي قال لك نقاطنا من هنا از خلكي تركي ادلب برا جم خنادم از خلكي هجري وي ببي لادلب خن از برنادم ابجي وين تختك اللي تركي بكن انا ذكرها
و خلقی اجباری برای جمع خواهده و چاره سریا که حتی و وقت چاره سریا که لازم جیرا وردین. بله. باشه مامستا بابتا وان چکداران 35,000 چکدار خو آماده کرنه که بسر اپوزیسیون سوری بنه و بروانی برخواد بکن و شر رژیم اسد بکن. تد بینه که همه ورن کشتن. اگر ترکی دب جوان بردا. ما مستا اف چکدارانا برای داعش بون، نصر بون و پیاده بون و نظام بون. اف خدو هیرن یعنی بین وک عرب دبین بین لیل و ضحاها و بتشتگی دبن. چکی خدینن وک منو تدبن. اف بازار لسر وانا نماد به. اف مرتزقن يعني هر ورا وقت تدبينك وكم كجيك والادلبي ورا روضه نا استوقع انكم واتفاقنا تفاهماتنا النقابه التركي وروسان دا تشي به اف انسحاب به كوم كشتي برامبر چه تركي وادلب وحلب وحماي جروسان ربرد يعني يك جي برا يعني يك جي مثلا اف حصاري كو تركي دانا سر تركي اف حصاري خفف بكن اي ديان في مرحله دا عفريني بدن بل و دراجي وطن دنهنا باشه مامستا اگر ام هر لسر ادلبي راوستن اگر اف شرهات رودان يعني جي اگر شر نچي بوري كفتن وكوتد بجهات درست كرن دنافبر روسيا وتركيا ورجيم اسد وانجي اف هيزن ناكوك لسر ادلبي وي چه باندور لسر عفريني هبه وي چه باندور لسر روجهالات جمع فراتي بكشتي هبه طبعا كل كدر شرك دبي تاثيري خال الدوري دبي بس اس دوي باوريدا ما دوي ادلب نبشر وري ستاندن وفقراندن وبتفاهماتنا وباتفاقنا بهفدن وبشركي ورق جران باشه مامستا اگر امن سر روشا پنابران و هولن وگرا پنابران راوستن رژیم اسد و روسیا دبیجن کو بهتر ج میلیون و نیو ج دربدرین سوری اوان بجه کرنه و نها لبنان و اردن جی وکو گوتی دیار کرن آماده کاری خود لیکن کوی هماهنگ بین لگل رژیم اسد کو پنابران وگرین سوریه اگر اف پنابر وگران سوریه چه پیوانن هزیت نگو هرتن بسوریه ده ما مستعد يعني تقريبا حرب سوريا افشار سوريا حيكتي صالح حيشتانا دي فامريا مثلا تركي ب 3 مليون اخوا خلكي هدد كده بازا 3 مليون باش نمجموا يان وانا ما اربي من شمره وينجيه اف خلكا وضع ارام بينها ادلب تقريبا از توقع دكم دا ازار دا نيسان دا شباط دا وشار سرب وشر ايطاليا لسوريا دي نما شر دي واري بقعاتنا بتشوك هبن ولكن شر نمينه وخلق اغلب جي افي دوره وگرنه باشه اگر شر نما و خلق وگریان رژیم اسد و خلقی به وها بپاريزه ما مسترجم اسد تنه رجيم روس وقت في دستور داني روس تشد بيجي او ورقاد كن ما قوه روس اما بشار كوج برد اجدر حتى ديرك حكم بك ومقاربان وضغط وطغيانه بري بك اف نما يعني اف قوه شيعان دك وخلك شيعان جي بقريا وكو امريكا ضغط بوانكر انا روس وامريكان ده بازار سوريا دانا كون نج روس به بشار زود اباتنا اون كانت تشكيل كه الا بامر روس آلین سیاسیان بيجن كو امريكا سوري همي دوسيا سوري روسيا را برده برانبر هناك مرمن خو ما مستأف تخمينات وتكهنات از ندوه باوري داما از توقع دكم منطقه الشماليه منطقه النفوس الامريكيه ومنطقه ساحليه ادلب وويدا منطقة روسية وعفرينجي في وقت دا يعني از نكارم حدث بكم شو وقت لدست أمريكان دا بمينه عفرين تاني وساحج روس را وإدجيج أمريكان را باشه اگر تو بیجه کو رژیم اسد نه هنده بهیزه لسوری و ایدی سوری و ناگره حمید بن کنترل اسد تفی کو اسد يعني کنترل کرنا خوش تواهی سوری را راگهاندیه تن ادلب مایه افتی وقتی کو سوری هر وی سوریه دا بشکری به نه سوریه که ما مستقوى جيش سوري وقوات سوري الخلقيه خينا ما اب ميليشيات حزب الله انا ايران وخلق ملكي دبري مرتزقه ما هيزن كو افيت بحث ميليشيات حزب الله وين ايراني ابى حفص على بشتفاني بس اتفاقي انا تشيبو ايران سوري انسحاب وقت كو ايران انسحابه حزب الله نما كسك ويران مثلا تغيير دركات قوات حزب الله بري 10000 صاروخون بيش شهر 106000 صاروخه واب خلقه دركه و اف دستور ناهاتي دانين تطبق ببه و سياسيا حل ببه شر سوري بشر حلنا به سياسيا سرماسه وحل ببه طبعا بشتي شر بشتي كو شر خلاص به بشتي ادلب بشكل خاص يعني ادلب هره وادي خلق
لا صار مسار رونن ودعوة حقي خابكن وحر كسي وكو دولتي غربية جوارا وقاسي كو تفقر خاهبون قاسي كو جريان كو قام من تش خرا حصل بقرنا نا وكما كردان الدستور ده حقي ما باشا يعني باشا مثلا بريان احتراف بزمان ما بيا ده حقي ما جالي كيف الدستور الدستور روس كوداني بس يعني ام صياغه دستور يعني مثلا الصوتي تشيبي اب صوتي لما يعني مؤتمر عسكري بو يعني معتقلين ابو عسكريين ابو نايك دستور ديني بس اب ولو فرض هات وباورجي بكان عرب جيشكي وبشكل ام لهب عرب جيشكي انك ان دستور دينا برا مستوى دستوري روسيا رجان دي دارشتي يعني تنها نهات چسپاندن جی بخواجی نزانم او مافی کردان همیت دن هات نه چسپاندن تنها دروش من مزن هات نه گوهرتن و سوريا ما مستقاب مسودايا نا ما بيضايا اب مسودا كي ورد دراسه كان مثلا الحكم الذاتي الثقافي للكرد يعني دفردا اكو ام يعني مجلس وطني وام كو ام كان ابن ام كان دفردا رولا خابليزن انه اب ثقافي راكن اب ثقافي دينا انما لو مناطق ما شما مست منها بابتا ما يا سرکه ادلبو وگرا پنابرام نخوازم کو برفره بکن لسر دستور و لسر تواهی روش سیاسی راستن تنها سر وگرا پنابرام نمونه اگر پنابر وگریان سوری و چه بهرتنان بکه گورا پنا سیاسی و میدانی ده و پنابرانا وناگرن حتی کو شر بریا مگوت حتی کو شر آرام نبین اما کو پنابر وگرن و شر بسکنه سرانسری سوری و اتفاقینه چی ببن و خلق وگره دوری خو و منطقه تقریبا بر و آرامی هر روز بروز تدبینه کنها روش آرامه لسوریه برف آرامی داره از دیبینم نواک بره لانه لقي داره تقريبا مناطق الجنوبيه خلاص بون ادلب جي وبشهر هري ادلب از باورم د شرط ادلب دنابه اب مناطق قصد وما ارنا اباناجي ووقت امانه ببه امانه سلم بكن دمكور لبنان واردن خود يعني ددن ديار كرن كو او بنابرين خو وغارين سوريا وقت ددن خو يكرن انه روش ارام سوريا ما مستأذ منطقه نبدس خويا اذ منطقه دس دولتي باندوري خل منطقه هنا خلاص جوار دبين ادي ام كيف انا فقرن ادي وقت وشاره سريه سوري هاتي خويا كرنا ادي ام كيف برياره درخن ام في ملتي فقرن جبو شاره سري وردين ومنطقه كيسكي دس روس وامريكان دي و وين يسكجي وضع سوري شاره سري رجيم اسد جبي لايستجي جبي هفكيشه هاتشي اگر تو بجا امريكا وروسيا اللي بالين رجيم اسد كان ما مستأسد جهة شرعية ووك روس شخرة بش دي يعني ويش شخرة روس بش دي وروس أو كريه حاجات كتير منطقة الروس رنزانة آخر قدم له في الشرق الأوسط خنجة شمال منطقة ساحلية داس الروس ذات منطقة أنا ما أوجي كي الزعامة والأسطورة كيفن فجرني في منطقة داس خبرنا ده جبوا إنه دبي حكومات الشرعي وأنا أشخاص تمنى إنه كأجبر خباهاتما بشار حياة شرعية ومؤسسات خانة ويجيبونا مكري أزهاتما باش أجر بروجا رجيم أسد وروسيا بسركت لسوريا اف بروجاها وچ باندور لسر دورين كرديها ولسر ما كرديها تشتك يعني امبيجن بسركت نابب اتفاق روس وامريكان حر دورجي منطقة ماجي منطقة شمالية ومنطقة ساحلية يعني قال لك دربا قوتي مثلا اتفاقية الشرق الأوسط الجديد دي باندوري خدر كتن دي لازمه طبق ببن يك مثلا جزاء خدا حتى عفرني اف منطقه بسر هفدا ببي لازمه دي يعني اكو اب اتفاقات داريكو ساكس فيكو بشكل قصري خلق جهه قطن لازم ام بالرؤيه كدن اف صال خلص باش تو جارانتي ددكو اگر روسيا وامريكا ما في كردان برچاو بك اگر تو بيجات تنها چارەسەریە سوریە دەستی روسيا وامريكا بين ما مستكاس جبو جافي كردان رشناكي جبو مصلحة خاطك انما خلافي وانا وجي مصلحة وان دكهذي غزمتها ما كجبو كردان ناتيه امريكا نجبو كردان كي جبو مصلحة خاطك مصلحة جوانديا وان لقال كردان هي ام سواري خنا ام عسكري خنا ام كاريوان دكن ام شار دكن ام دمرن ام دنجو خناكن يعني كيف جيشك وكردان واب شعبك وبقاسام مظلوم جو كرب بيني اب جيشا زانيوي دجمنا با ام بريان كرد ناب دينو ما دين رو عادة ناوي اولا شيء ني شيعيه وني تركيا وني عربه او دخازن دستك خو وك اسرائيل مثلا تشي بكن جبو برياري خو وتشتي خو النسيري
او جيش كردي اوي كنت بازدك اوي چه جوري جيشام يعني وين او جيشا كيبه او جيش اوي كيبه او جيشان وين ابناء المنطقه في المنطقه الشماليه ياك وايس حركه والسرفا بيشمرجي ما اي روج افا السرفا بجفن وخ دفري خورتي قامش لو خورتي كوباني شما ما مستا يعني تشتك او هي شما بحف صال در باس بون شما تان ها اف هيزين ها برشاف نكرنا اف كردين كنت بجويش دبري خابه نها نمونه هي روسيا واسد پشتوانین هبن هف پیمانین هبن هزک وان حاضر هيا وجي پیاده هب به کاری خود دکن یعنی هر شرک به هر تشتک به هف پیمانن یعنی اگر ارتش گانج جيشك بنموذج پیاده حاضر شما و جيشك وطني قومي چيك ما مستا اما ام لسر بككي وبايده ومشتقاتي وي ام نا اخذن للاسباب لانه بات يعني معروفه كو بككي تشيا بس مثلا يجي اتفاقيه ادلب كرامتا يجي اتفاقيه ادلب انسحاب انه امريكان بايده دعم نكي يجي باتفاقيه انه اف بمرن اف انسحاب مباناج جدير كذا حتى قامش حتى عفرينه استلام وتسليم بو يعني وفي شنقك نتقندن نهاجي امانه خلاص بو هرن سلم بكن بوق وفد اداريته اگر في اوای او کسین في اوای هنه چما و خو ماندی بکن روسیا و امریکا و جيشك دي به كردي آماده بکن حاضر بکن کو الفكر نتوي بان بکن فكر دولتك الكردي بان بکن ما مستبكك بهذا عم بيجن بهذا بفكر نتوي بهذا اخر هم يخو كردستان ما مست بهذا كردستان ناخذ بهذا ببراهات وبرا خد شغله ومهم خاجي قضيه يعني مهم واجي حتى طاليات تدبينك مهم وان يعني از نابيجم سبود صبايا لان مهم وان دي روجوان داري افايا او انا استلام هاتن يعني ترنزاني جديري كده حتى قام شلون حتى عفرينه شهر قرشينك نتاقي استلام وتسليم بون افانا شهر خد قضيه واتفاق امريكان بتركيا بانا دعم نكن افانا هرنا يمن هرنا ليبيا هرنا افغانستان بوك يعني هرنا دارن بوك كمالك هرنا السويد حربكن كل دارن وهرن بس يعني كجمع چون كذا دارن برهرن ام ندوي اويدانا بس واني اتفاقي بواري او بري خد شغلنا توكو اندامي بوليتبرو بارتيا الوحده تتش نخشيج باشا رجاء كردستان وسوريا داتين از دبيم وي سوريا كمتعدد به سوريا كخلقي تي حق خابستينه سوريا كرنگ رنگين به وسوريا كباش به كرت ده حق خابستينن واستوقع دكم واف يعني مثلا كرد دروز سنه وعلوي حقي حركسي الدستوري ذهبه والبرلمان داجي هبه وبيشروجه حتى داره 20 سال كده وچاغه حنا ددانتين انا والدستور ده حركسي البرلمان ده حقي خابه بشار نما انه طاغي بك ومخابرات اخوان امر بك لديري كه بيان وزلامان شرجيك النقف نما لو داري خلقيه بقرنا او قواتان نما وي حق شعوبان هبه وامد برلمان ده جهبه تشد ميداني تناج بوبي او رمشاك بوت بس ما مستعد بقد البرا وبوادر قال لك باش در كيفن انا مثلا مقول ادبين د بهاره د طالي زبستاني دا وقد البهره لد بقد البرا وقال لك انجام وهيدي خلال 2019 تالي 2019 قال لك تشنا ورنا خويا كرن سوري حل به بر چاره سريا که داره و هر کس حق خو به و اف ميليشيات اجدر و جهاتن هر کس هر ولات خو او خو بغهره خمناكه جالك سباس فهد اسماعيل اندامي بوليتبرو بارتيا الوحده جالك سباس لسر شروفين تا انزلال سرچاو جوان حاجی جوانکی روجاوای کردستانیا ج سال 2012 به بری خدای هریما کردستانی جوان نمونه که سرکفتنیه کو پشتی گلک آستانگیان کاریبون کارکی تایبت بخواه به دست بخینه پیلا پنابری یا بسر ولاتین روجاوای کردستانی و هات هیلا کو پرانیاوان بری خو بدنه باشوری کردستانی جوان حجی اوجی خورتکی جباجاری حسکی ای روجاوای کردستانی د سال 2012 هنده بری خدا باشوری کردستانی گلک آستنگی الپیشیاوی رودان و گلک جورین کار جوان کرن جبر کو جوان باور بو کوره سرکفتنه به وستاندن نای شوپاندن وی گاوین خو یک بیک سرویره دان از ناوی مجوانه مش حسكم باجار صالحية از سال 2012 دم بنامبر بمراستي ام هاتن باجار كردستاني بخوتي ما قال لك
عذاب مديد كده براستي بيش شاوينا مع عذاب دي بس الحمد لله أنا وقت بيش إنه خوشوية أم هاتن أمت بطار ونشتم براستي أم قلكي عازبون ودي أم نعلم من سر إنه من مالي روني وبطالي بخدي إجا أم مضطربون أم مثلا أشكال أنواع الشغل أم شغلي مغسلات أم شغلين أم مطعمات شغلين مكاري بلوكا كريه مكاري زريقا كريه حمتش أفكار مكري البدا شو خاطر بس أم بطرونه جبركو آرازویاوی خورد بو ویکاری بو روبروی وان آفسنگیان وره و بردوامی دکار ده بکه تا گهشت کارینا پیدا کرنا کارکی تایبت بخواه ده ناوا بهتریا جهین آسکری ده پای تختا باشور کردستانه ده كتم شركات تركي ده اف شركة هاني او قبري اتركاب الفيدا از تقريبا جو شاغد جت 1012 ازبار ما بحيا بري صارني فكت بيش باش ونار شركة قرتن تشغل ده سم نما براستي الحمد لله يعني بس اف فكراني هات كتسر يمده انه حياة از دي سال الجمعة عالمي بشغلهم وانه از البطار من المالية اما از الشغل بقارن مقولنا أزي شخور في محل أزي استثماركم شخورة أزي كريبكم شخورة وهناك الحمد لله كبر من مالي هابون ما خست في مشروع هاند والحمد لله نجحي وقال لك باش بالشغل ما تقريبا تكار بيجي صالني وقت صال في شركة نسر حسابي في محل عاني چیروکا جوان نمونه که بوستاندن و زیرکیا خو کاری بو جیانک نزیکی نورمال و خوش جبو خو پیدا بکه و سرکفتنی به دست بخه سنترا تاخی یا جواکا سیویل باجار حسکی ورکشوپک راهنان ده درباره مافی مروان ده بو ماویا سی روژان لدار خستیه. یا سیویل باجار حسکی پرورداک لدار خست لسر پیمانا ناونتوی دواری مافی مروان ده ین سیویل و سیاسی. چالاکیاک و کسایتین بشدار دری خستنین سیویل ده کار دکن کیف خوشیا خواه دیار کرن بوی چالاکیه. كاري بيتر بأموري نفسي بقريداي بس أز كجند بيت جواكا هاني أز بحاجتم شو معلوماتها بأشخور اكتسابك مناسبكم دجواكا خده دبي سمينار هاني دي مناسكر وقت بحرية الشخص شيء أم كجن يعني شو حقوقي بمث قريداي وشو حقوقي إيه دولتي شنو براسي فعلا يعني تشتنها ونقلكي ونداي ونجمع هات خو يعني كرنتيد يعني هات زلال كرن و لگوری کسین بشدار گو هر ولاتی پیوست ناس بکه ما فی خواه مینا آزادیان رینی و آواکرنا دزگهن سیویل و پارتین سیاسی دارا عبدو حسکی آرک نوچین مبداوی هاتن نمی جارک دی سر نوچان لبیرا و بین عثمان اوجلان راگهاند به صدما پیاده کردستان سوریه و راستی ارشک مترسیدار وره سیاستمدار چالاکوان نویسکار دبینن نابه پیاده به تک آلیبون دانستاندنان لسر دوزا کردی لسوریه بکه هنجی دبیجن پیاده تنی آلاوه رژیم اسد ایرش و لبو تفگر و آمادکاری انخواه لسر ادلبه گرتر کرنه و هشمارک دبرجی آرمانچ کرنه هیومن رایتس واتش دبیجه پشتوانیا ولات روسیه و سینه جبو اسد ناهیل دوسیا سوریه وره و گوهستن جبو دادگاه ناف دولتی هر شاد و بختور من